zonke izizwe awuzwala siyavuma maze ngibona sondela usofikile mlungu mhlawumbe ngilalelayo khona into engayifuni la yenzakalayo umuntu la kunesikhathi sokungena emsebenzini and ngiyabona ukuthi abantu ngathi badedelwa uwena manje noma belate la umuntu uma elate isanga ulivule sizwana cha man ukuthi phela manje ukuthi ngasuke ngasebenzisa lento ekuthiwa common sense ukuthi mlungu ukuphi okungcono ukuthi umsebenzi uhambe nomuntu efike late nokuthi umsebenzi vele ungasetshenzwe ngoba iyeka common sense sutshelwa yimina la sizwana cha man akekho umuntu onelungelo lokufika late emsebenzini yabona nje bangena manje ngifuna wonke umuntu okwazi ukungena ngemumva kwami ngo8 isango livala ngo8 isango livala bathi wacabanga ukuthi labantu bazongizonda asinandaba nalona ngoba abantu bayathikitha bathi uholelwana ngithi ukugada samani uyabasesha athi babe ngene bakuzondela ukuthi uyabasesha hayi ukhona umuntu othanda ukukhuthuza kodwa manje futhi bayakhuthuzeka ngithi indlela yokusebenza ke lechamani hayi ngezwe mphathi 8 o'clock egateini mangena mabengangeni emva kwami selivala yabona ngeke ngikwazi kuba early mina ngiholela abantu cela kube njalo ukuthi yabona ukuthi mphathi lento izoba inkinga phela ngoba yabona le emotweni yakho seku8 okuthula sebe late vele nawe uhle ngaphandle mina ngikhuluma nawe wena ubamba isikhathi vula ngene ngiyavula alright but alright sharp inyunyana bengakhuluma indaba enzokunyusa amaholo nalutho sizayixoxa indaba yakho alright manje hamba wedwa la uyahamba ngedwa angalutho ekhetheni nebhutsi ayikhethe ngiphethe sho come on bakwethu come lapha Ntungu uthi umlungu makwashawa 8 akusangeni umuntu makwashawa 8 wadoda akuvalwe wonke ke eminyango ngoba kuthethiswa mina la njengokuba kuyimo induna ya Kamani. Ngiyaphileka. Umuntu osushwa i-transport. Buya buze la, buze. Yini manje umzali. Lalela. Sinenkinga enkulu ke manje. Yeah. Ngoba uyabona kade la ngikhuluma nomlungu uthi umlungu mina ngiyadembesela imithetho ngiyibeka phansi ngiyathethiswa manje kuthiwa ngizolahlela umsebenzi ngoba nina nenzani isikhathi nje leso ufika ngaso. Hawu ngeminute elilodwa ngenxa nje ukuthi umuntu ade kwi-traffic. Was phamisa izandla. Kamani suqane nongikhuthuza. Kuthiwa ngikhwathe ngibheke nezikhwama zenu ngoba niyantshontsha lapha ngaphakathi ani wani yampimpana niza konke senifaka nami enkingeni nitshontsha ngaphakathi emsebenzini phamisa izandla. Kamani awumi uyakhumbula ukuthi yimi owathatha i-CV yakho semakhaya ngathi ngizokutholela umsebenzi la ngingadakiwe ngakwenza lokho sekuwena manje ozokhuthuza mina emsebenzini owawutholelwa yimina. Ngiyabonga mfowethu futhi ngabonga nasekuqaleni namanje ngithi ngiyabonga yazwa ngisiza kakhulu bafu kodwa manje nanga umlungu wakho phela nawe khona nomlungu wakho kulungile kwathi Ngivulele ngene mfethu ima awoma sibuka isikhathi uyabona u8:13 Thomlungu ungabe ngisafaka umuntu ongangeni ungabe ngisafaka umuntu ngaleka 8 songu8:13 shuthi ingcobo uzongena kusasa emsebenzini lento eshoyo ade la umlungu la engithethise ngibonisa nabantu kudlula abantu ngapha ungikhomba ngomunye umlungu umlungu wakho lo wangifola kene CV Kamani akusikho ukudaka kwalento kade uyiphuza manje ukwenza uthenze lento yenza kumina ngibone ngiphuzana hayi kulungile kuyafutha yakhumbula ngishayisile ngafutha ngaqeda hacks ngoba haw bazofuna ngoba wangifaka emsebenzini sekumele manje khothane la bantu Ola izolo phela njani phela ngifundisana nawe mina ngicine ngijabulile ayime lo moto irobot libovu livalile shubile ke namhlanje bosisi akufana izolo akufana nakuthanga umuntu kodwa ekhuluma la nifika late emsebenzini hayi boba secure wazona idrama bo half past 8 iso
into wayisayina lapha ntombazana wasayina wathi wena ungena ngo-8 emsebenzini kade kusho ubasta umlungu efikile nifika ngo-8 Kodwa ngaqala phela ukusebenza nama-translate ngo-30 minutes. kusho kuthiwa ngaqala ukusebenza kodwa umsebenzi ungena ngo-8 emagcikeni kuthiwa mina la ngivula ngo-8 umuntu mangafika ngo-8 abangeni into engayenza shiyeni iy'khaftini zenu ngizawuyidlela njike mngako wani namhlanje ayifani-ke nawe lento yenzayo kahle mfethu uvula isicaba vula igate sigene fika ukhomanda namhlanje fika ukhomanda umlungu yabazi nje abanjengawo benziwa njani uthethe ngiyawushaya uthethe ngiyawusebenza kodwa mama manje uthi ngeke ukwazi usivulela igate uma kwenze njani uthi igate linani Uyasifana unoSpy. yazini wayi kodwa into yenzayo kahle bovula igate indaba idrama engake yana into right izokwenzeka kusho kanje la mengiphuma nje ayazini kahle sozosibelethi kakhulu uvula igate sokubona ngiyobanike ningasho ukuthi ngifakile le kade sazoyidusha wele ngidusha wele ngidusha le ayibona ifuna ngidushisa uyaphike lo mfana uyahamba manje ngoba uyawazi umthetho Wechama. Hayi. Awusho ngani makuwukuthi la emsebenzini sengingenwa ngebele? ibele lana ukhuluma ngani manje Ngikhuluma ngalento ekade ngikuvideorize uyenza ayithi uthe mina ngingangeni ngoba isikhathi seshayile bakuvezela amabele waphinde waphuza lento yakho wavula. Ake sithi nje lese siyoyikhuluma sengiyikhuluma nomphathi bese uyayichaza ngiyabonga kakhulu. Hayi uNcobo Ngiyacathi uyayibona ne video ngiyabonga Thina talent uNcobo sempimpi weNcobo wangena wazongena weNcobo wazongena yabona so impimpi Ncobo sona amakhaya uzoba impimpi eThekwini weNcobo uzoba impimpi eThekwini yakutshela ngishisa uzokini ngqonqisa phana ngakutshela mina ngaqosha Kamani mlungu sondelana Mthetho wakho wona kahle usudla imbamba la emsebenzini ubani udaka utshwala emsebenzini wena uyaphuza la emsebenzini hey mphathi kwangisuka ngikhombisa yonke into ubani uMapholoba khombisa yonke into la abanye bayangeniswa abanye abangeniswa abanye bayangeniswa abanye abangeniswa le mpimpi le usempimpi unqobe impimpi manje ngathi na ngithe kwena ngithi wonke umuntu olate akangeni abanjani abangangeni Kamani hayi yobe mlungu lutho lo kutshela lokho uyena odakiwe uyedwa uthi wena usadaka angidaka mina ngiphuzi mina kunjani ke mina ngiyasonta wangazi nawo usonte labana lo daki unjani uyena odakiwe loyo olothe wena lothe ngidakiwe emsebenzini uyena odakiwe ngeke angiphuzi mina Kamani angeke ke silodlala into eyalena lo uyazi manje ngithi la umuntu akangeni umuntu la bonke abantu bangena ngesikhathi sizwana ngiyaxolisa mphathi sizwana Kamani uzoba njalo uyibonile le video kodwa ngiyekela lokho ngoba ngifuna uma siprovelana izinto ngiyakuzwa mphathi ngeni umuntu akhululeka uyabona manje buka kushiya ikade kusho umoya ivimba zothi yokusiza ngedla ngiyakuzwa ngilalela umthetho hamba ngomthetho mphathi hey yes Kamani ubani manje lo Kamani ubani wena ubani awuye kamajoke Kamani uvula igate ubani wena Kamani konke engiyikhohliwe la vula igate konke ekhohliwe uyakhohlwa wena umphathi utha wena lana usuka yaze kaphela kusho ama-minute ambala amangakanani uwadula wena wathi Kamani warning last warning engangabe savula angisavuli-ke manje angisho ukuthi ungavuleli mina Kamani u10 ungavuleli umuntu awuyena umuntu wena umuntu mphathi ngiyakubona uzongitesta angithi ufana lo ningi lo uzongitesta ufuna ukuthi ngivule bese uthi fired funa lemsebenzi ube wena noNgcobo ngiyakubona lokho mphathi akekho umuntu ongena fika kusasa ngo7 ngoba kwasho 8 angeni umuntu akusangena mphathi Kamani nema documents efuna uwalanda mina khohlwa
Come on. Mkhisi nangoke umphathi la usedlala ngami uthi angingeni umuntu usefuna ukungena yena ngaka ungamvuleli la kulelo gate ngaka adlale ke la akubizwa amaphoyisa bize bonke abaphathi akekho umuntu ozongena la mphathi jika uhambe kuleyo meeting leyo ungaphethe lutho ngiyakhiya futhi nje manje zoshaya ingidi la mphathi akazodlala nizosiphatha nize ukudlala ufuna ukungixosha wena ngiyakubona fike ekseni sokhuluma ekseni ngo8 ekseni ngo8 bye mphathi tata papa inkunzi lisamatholelo uzodelelekile kuzalwe